Uki. Kimat bakongsan jangka kubor mentaka step. Menteri kena katanat space ke Sarkar Pedeng ulong bagasnam arhajar arpusau kalalong kasnam bakongsan nagbentaki kam hau-hau ha India. Menteri rang bado kari ulapha ya kejing kublai snam thamai syaki breu kari. Vice Chancellor Sekolah Ba North Eastern Hill University ula penjalan biang ya kejing Shimshti Jong Bad Menteri rang ba kejala Arunachal Pradesh udah Menteri rang ba baru sepatam hakathan citailam mingi. Ka kubor ke babnya. Menteri kena ke Sarkar Pedeng na kebenta ka Office Menteri rang ba adu kari katanat Atomic Energy bad katanat Space Dr. Jitendra Singh ulong bagasnam arhajar arpusau kelalong kasnam bakongsan na kebenta ki kam hau-hau ke India. Habakran haginong patay kubor New Delhi hinan kasngi Dr. Jitendra Singh ulong ba kasngi kebenengkong jong kasnam arhajar arpusau kelas dang da kajingpa yau exposat nang ta waditya L1 mission bad kari kelaraki ha kasin kebenengkong ke National Space Day ha unailar bad ha kalai pauterik uno opera kalapa yu SpaceX mission. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulapha egijing kublai shikibreu kari nagbenta kasnam thamai kabakmen nagbenta kasnam arhajar arpusan. Ulai mensim ya baro bandon nakajing kot jingkya bandon nakajing kemen bad banesnok ti ha ka Fit India movement. Ha gawai pat kalyang ka presiden kari ka Draupadi Murmu kalai kublai kibreu kari hanin ka met shwa kasnam thamai. Ka presiden gelaong ba kasnam thamai ka de kajing sedang jong kijing kermen bad kijing angnut ba thamai. Syusuk kalau ong bakasnam thamai ka ahi kibreo ya ka kabu baniat caprang da kijing angnot ke bathamai. Kala kentui kibreo ban pedang ya ka snam thamai da ka jinge teli. La saki ya ka jinge lek kemen lek risa kibreo ha kanong ba shalong bat kibai benta ka Meghalaya hanin ka met ha ka jing up met ya ka snam thamai. La saki bagi kibreo kle lek kemen ha ki yeng ki sem bat ki surok ban pedang sobha ya ka snam thamai. Ki pulit ru kila perking bahai ke jing pahara hagi benta baper kenong ba shalong manada na ginu ke jingja basngosi bat ki jingnya kali kam akor onda la sho kau yang. Vice Chancellor ke Sekolah Ba North Eastern Hill University Professor PS Chokla ula penjalan biang ya ke jing shimshuti earn leave jong hadu ka khat artarik mentau kala lengkot. Profesor PS Chokla ula pak daga email syau registrar ke sekolah ba hanin kesni. Ulong ru ba Profesor balaslam tam hakakam ne Pro Vice Chancellor bakin kemi ki kam ke sekolah ba haka jing bamdan jong La ban kedau hang ne ba ke earn leave jong Profesor PS Chokla kalakut menhak arp kundai terik uno opera. Kani ko kubor kawan capi naga Akashvani Shillong. Menteri Rangba kajala Arunachal Pradesh Upema Khandu udah Menteri Rangba baru sepatam hakathan citelam mingi bad ubawan baar na pedang ki Menteri Rangba hakari. Ya kane lalap akakai pot jong Association for Democratic Reforms. Upema Khandu udan ni jingdan jing em basyongdor lai spa lai puar kelur tengka. Ubawan bandingkong hakari udai Menteri Rangba ke Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu bagi jingdan jing em ju ki syongdor kendai spa lai puwei kelur tengka. Kom shibenta jong ke jing rakhe ya ke senam thamai ka Forever Young Club nen ke steng senya ke penlong ya ka jingi ha ka Crinoline Swimming Pool ha ka bala thap praton utha. La dep ban kerpat ya kino yeshim benta ban omdi ikino gijing di penbuat haswa bane jingi. Kani gerukom kadai kabala le mentala arpunyo senam bala sedang nengkong ya ka haga senam syajar kendai spa kendai punyo. Kom shibenta jong ke jing rakhe ya ke jingkut jong ke senam arhajar arpusau bat ban priang subha ya ke senam arhajar arpusan. Kaseng samlash nong noron kala penlong ya ke Riwar Talent Show ha noron haga District East Khasi Hills. Sordar kesenong noron uba batu sing lating ule dan rengkat hakane kejing rakhe. Lasami gi busket kinong job jong kejing ilakai football bat ka talent show. Ka ICAR Research Complex na kabenta ka thanchte lam mingi Umyam Meghalaya rengkat bat ki Regional Station bat ki Krishi Vigyan Kendra. Kala penlong ya ke swachata pagwada nado ka khandro terik uno pra hado hanin kesni. Daga jingi shimbata shat rem kinong trei ki kena skol bat kinong shong shnong. Kani ke program ka kentup ki kubor halor ke jinglong kongsan ka jingle akhoi. La penlong ru iki program pen sngoto pat ba halor ki mat ki bakta ya ke mariang.
Lepen long ru igi program tung dieng bagi jingpen kuat yaki shnong ka jila Mizoram, Nagaland bat Manipur bada penlong ru yaki workshop na ka benta ka Mariang ka bakam kuat bat ka bakam jerngam. Ha ka jingil akai final ka Umprop Sports Club ka lapen lem ya ka Smith Lum Kensai Sports Club da Argo Lanot. Ha ka Football League Tournament ka benengkong ka belalong ha Madan Smith henen kesngi. Uba bantai dor lengdo UMLA ubadairu Presiden ke Shillong Sports Association ulalong ukongsan ha kane ke jingil akai football. Ha ka balaidan rengkat Presiden ke Meghalaya Football Association uba Hamletson doling. Ulat ke jela Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulalet jengo ya ka mau sieng jong ka kur pasa ha cut waku jawai men ha ka laipo terik uno opera. Ya ka jingelang ka belengkot la penlong ha kane ke jaka ha ka bakirang ba akur kila batai syapang kane ka mau sieng ha ulat. Ha kane ka mau sieng la bo igi sieng jong ki bela klat no jong ka kur pasa. Ha bakran kane ke jingelang ulat ke jela ulong ba ka kur pasa kala le ke ke babha da ka bakot sngo ba ya u syakane ka program. Bad ulat keren ru bade bantip syapang ka history la jong bad ka jingdan kam man ai ka jingnang jingtip ya ki pateng ki bandang wan. Ya Army Chief Barem General Vijay Kumar Singh on pensmai kumulat ke jela Mizoram ha ka khandai tarik menta ukala lengkot ha Raj Bhavan ha Aizol. On pensmai Chief Justice ka Guwahati High Court Justice Vijay Bishnoi. General Vijay Kumar Singh unwanpoi ha Aizol menta ukala lengkot. General Vijay Kumar Singh ula julong ru MP Shaka Lok Sabha na Ghaziabad ha Uttar Pradesh na do kasnam arajar khat saw ha do kasnam arajar khat khandai. Ula julong ru Menteri Khana Katanat Kambari Sarkar Pedeng, Menteri Khana Katanat Development of North Eastern Region, bad Menteri Khana Katanat Statistics and Program Implementation ka Sarkar Pedeng. Katanat IMD kalau ong nen gesngi ba kaladon ka jingka lo berben ha Odisha, Assam, Sub Himalayan, West Bengal, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Nagaland bat Tripura. Ya ka jo ka jinglong jingman lakmi lenti ha Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, bat Himachal Pradesh ha ki ar nelai sngi banwan. Katkum ka IMD laban mat ka jingbe ka jingkriat ka bajur ha Jammu Kashmir, Ladakh bat Himachal Pradesh. Menteri Sarkar Pedeng Katanat Jal Shakti UCR Patel nen kasngi ula pelaj ka kai pot be dei pat ka ka badan chapok ka ramo belatip ka annual groundwater quality report na ka benta ka senam arhajar arpusau. Katkum ka jingsyam ka Meghalaya ka Arunachal Pradesh ka Mizoram bat ka Nagaland ki bot chispa na ka chispa ka jing patha ka Bureau of Indian Standards ha ka be dei bat ka jinglong jingman ka ka balong bandi. Haga jingpen kreak ban pediang sobhai ke senam temai. Haga jela Nagaland. Ki babon ki balang ke lepen long ya ki jingeseng aingo ba ki jingeseng ap miet nen kamiet. Lasaki ya ki jingle akmen ki brio ha ki shnong ki thau. Wat ha pedang ke jing kriat ki brio klemi ban le akmen. Menta ke sngi ke bedai ke sngi senam temai ki babon ki balang ken penlong ya ki jing duai bat ki jingeseng ki bakerpang ha ke leng ke jela. Ha ka jingra ke ban pediang sobhai ke senam temai. Ki babon ki nong ba ke jela Assam bakentup ka Guwahati ke lele akmen da ke jinget tem ya put. Ki dan ki hotel bat ki club ke bela penlong ya ki jinget chat bat ki jinget tem ya put. Ki babon ki nong jengok kai perthai nagari bat Chabari rukumjo ki lapoi ha ka Kaziranga National Park bat ka Manas National Park ban pediang sobha ya ke senam temai. Bat kapto ka khubor ka lakot akane ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajeng ina so ka Delhi Station na ka banta ka khubor ha ka kten Hindi ka banbot ka khubor ka kten Pareng ha ka por prakhat san minute. Ngipin kan mai pikinong ngap ha ka por prashteng na ka next station pin yo ya ka North East News. Ka por menta ka agenda partat prabaje.